Hi everyone! Hello! Yan, nasad ko sa store. Kapuya. Kapuy ning kinabuhi. Ako ra mag-inusara kapuy. Sakit akong mata. Akong mata kay ning burot na diri oh. Na-over sa trabaho na ni. Na-over sa trabaho na wala say sakto nga tulog. Ani nga. Mo ni siya oh, ni burot. Mura pag gibaringgit. Gibaringgit. Kita guro ni kanang dili una to ay. Ito ay sa kakapoy may kakapoy. Kakapoy ba kahago wala wakato dili kayo ka relax matag adlaw. Kay gahapon grabe gid akong pamasbas sa uma. Mo ni ko nangangkon. Niburot akong mata na. Niburot. Gilang. Man ako dito sa uma mo. Man ko sa kong uma og limpyo. Ari ko sindahan. Balikon ko tug Sabado. Sabado or di ba sa Sunday. Balikon ko tug Sabado, di ba Sunday kay Sunday ug Sabado ra man ang ako ang free time. Gapon libre ko gapon kay napaabot mo ko sa kong igsuon nga maabot sa balay nga nag-ayo mi sa koral. So sa ato pa kay human naman didto. Nya og kasabado na pud ko maadto. Di man ko mulugsong sa ubos ug wala ko'y adtuon. Di ko maadto sa umaw, ko'y adtuon, wala ko'y importanteng adtuon. So mo na nga nagsabin ko limpyo dito. Wala ginipili nga trabaho gyud, matag adlaw unsa trabahoon sa panimalay. Ako gayong trabahoon, ako naglibog ko sa kuang unahon. Ang trabahoon sa balay, ang akong tun-anan sa hinapon or sa daghan ko trabahoon. Kay magtuon man gyapon ko karong adlaw, magtuon ko sinapon maka say ba makalibog unsa akong nahon, pero hinuon na-adjust na ko kung unsa akong nahon. So sa pagkakaron, ari ko diri sa ako ang naong ako ning bagnuson. Siya ba gili ni makwan. Ni dagway ni unsa ni. Maminsar sa kusong naong nyet tama nyet tan-aw sa cellphone. Ako ni ko sa akong tingog kay akong tingog unsa kay pinakahinay. Pasason ko ni practice mas kayo antong tingog. Practiceon ko ni paspas kay akong tingog, pero at least nahuman ako sa trabaho sa balay. Ako na pong gagalingon akong ako ang atimanon. Gamit ang samin, paitagid gamit ang cellphone nga ihimong samin. Makalibog ning trabaho ani. Kasi akong unahon. Karon ni guman ako limpyo dis tindahan kay mahuman ko limpyo sa akong dagwat, tindahan na po kong limpihan. Pagkahuman sa tindahan, magbana ta po kong tuon sa hinapon. Okay. Hapit na may mularga. Mularga sa kuan mo apa sa kuang Paris. Dito sa Japan. Napod ko. So good na po tanan og bagnos sa dagway nga naghamos. Salamat kayo sa inyong paglantaw yung kabuntagon sa sayo sa buntag. Nahuman yung kong trabaho sa balay. So, dili na po ko nagwad-wad nagbagnos sa dagway nga naghamos. So, salamat sa inyong paglantaw. Thank you for watching everyone. Thank you for watching. Bye! Babush! Bye! Bye! You smile lang kita na ni kanunay.